Maraburu higani. Kawadhi nyime bende wayudo kanyo mag duond bura mar UDA e gwenge mag Mombasa. Ywak ne jatend piny Migosi William Ruto ma bende giwacho ni chal ni wiyo wil gi joge ma bende nogoyo ne ombulu nyaka ne otim winjruok matiyo kanyakla gi Migosi Raila Odinga e buo chenro ma bende dendo ne sirikand manywanda kata broad based government. Kane giloso Mombasa bang' bago romo mar lando kwe, kwethno motelne kod jata chenro mag duond bura no e gwenge mag Mombasa Mildred Odinga ne onyiso jatend piny Kenya Migosi William Ruto ni chunygi kidek tho kendo rem goyo ne ombulu yiero mabiro kadiponi okobiloko pache mar paro joge ma bende ne ogoyo ne ombulu e gwenge makono. Uchungu wetu wa kujitokeza hivi tutaka Ruto ajue kama tuko. Chenye toka juu afike chini ajue kuna wananchi wa chini. Kura ni uamuzi wetu, sio mwanasiasa. Sisi tutampigia Ruto kura kwa sababu tumpenda. Ikiwa wanasiasa watakuwa wanasikizwa wao, wamama wameamua hawatapiga kura. Kwa sababu sasa hii waliopata chakula, pesa, kila kitu ni broad base. Wamama wangu wa UDA walalamika hakuna kitu wamepata. Sasa hii siasa ni nyege, ni kunyegezana. Na hii siasa ni ya mwisho. Wamama wakifaidika na sisi tutapiga kura. Wamama wasipofaidika hafadhali tusipige kura. Hatuoni umuhimu wa siasa. Kwa sababu siasa ya Mombasa ni ya ubaguzi. Tumefanywa ngazi kwa muda mrefu na tulikuwa katika Jubilee ikageuka ikaja Azimio. Waliofaidika ni watu wa Azimio. Sasa hii tuko ndani ya UDA imegeuka imekuwa broad base. Wanaofaidika ni watu wa broad base. Wale waloletea president kiti hawajulikani wala hawatambuliki.